زۆربوونا بوویەر و قوربانیên هاتنوچوونê li ser rêya berdereş kelek hikûmet naçar kir. Ev rêke bihête vekirin. Herçende rêya çember roviya hêş hindekî mukasî heye. Lê şofêr vekirina evî rêkî bi karekê baş dibînin. Ji ber ku hem qerebalixî li ser rêya berdereş kelek namînî, hem jî rêya di navbera Hewlêr û Duhokê nêzîktir bûye. وبس كتفكان لبو ما خلاص كتن حادثه زور كم بو نيزك لهولير ب 25 دقيقه لير انا مثلا روفيا ب نيو ساعات دتي هولير للروفيا ب نيو ساعات دتي هولير لير انا لا كلكه تبر دراش او ريكا زور تاسك حادثه هي دول حكومه دكاي ساري جورش نيتا او ريكا لا حادثه درس نبيتن والله زور قلب على غلبر لوري تركي وزور حادث رددت طبعا يربو ما خوشتره ونزكتره بو اوليرو اولا زور يعني بخبصه استراحت ما كرده ونزكتره بو اوليرو يعني شارع زور خوشه ونزكه Rêveberê Nahya Roviya jî vekirina rêkê bi girîng dibînî tu. Dibêje ew kêmukasiyên ku heye di van roja da dihête çareserkirin. افریقا نزیکتره اف گریدانه چما بو گوپالی که درێژیاوی 3 کیلومتر و 200 متره افش زوره مهم بی و الوقت که برکورد هات درس کرن که الهیواده و دست بکر و ازوع که غیر کرنی كامل بي ماي مجرد كتفيت ويأوج دي إن شاء الله الفترة كمان بينين دي خلاص بيتن. Ev rêya ku di niha da hatiye vekirin li Roviya dest pê diket. Heya ku parêzgeha Hewlêrê û şofêr daxwaz dikin her du layên cadê bihête drûstkirin û nîşanên hatnûçûnê bihête danan. Ji ber ku rêyeke nû ye û şofêr şarezayî di rêkê de nîne. Tayyip Goran, NRT, Gundê Çemel, Sunûrê Nahya Roviya.